Hadin ki jing angnut ki belak khamslam ban yo ya ka office building ke bathamai bat ke balong ke jing dawa jong kapor ba ke jirang CNRD block kabadi ke block ke belak thong nadu snem arjar iwe kabadi ke we na gi slam yo jing rap jong ipaj ba ka thany ri boy sep ngi lengba gi skim ba pher ki buan lengba ke ne ke snat trikam jong ko sarkar mentak singi kata hak arpon nyaw tari kurisau arjar arpulai kathan gelanang yo iya ke jingkramen ba sian ka office building ke bathamai kan sa yengno hadin bau MLA uba sostero sotun ulawan ban pli perda ban bu yo mau no rem ban tei thamai no ya office building jong jirang CNRD block kablatip kum ka block integrated development complex bat kan sa pensuk ikinong tre jong ne senat trikam jong sarkar badru kinong ilam senong bat kumju ya ki pajba jong ki senong ki thau ki bahap apo kane ka CNRD block kin yo iya ke jing nang kiu jong kathany haki kampen roy yekne office building on tei ha ke jinglut ka ar klur nyo phon nyo lak live 1000 saus pa tengkah ki nong mi khamat pajba kene kathany bat ke officer sarkar kilapan pau ya ke jingkemen ke bakrau basian kin sayu ino ya ke office building ke bathamai jong ga jirang CNRD block uba sos teno sotun kumu MLA ubalo ha juga por chief whip jong ka sarkar jela nangta Shri SC Sadhu IAS ubri director ka community and rural development ka sarkar jela uba Victor Rani ubri MDC kathany ubri ru UEM jong ka KHADC ubri pej ya katanan arts and culture Usri Raja Brahma MCS ubri project director ke DRTA Ribhoi district uba MB Tongper ubri ADC ke Ribhoi Dr. PR Hajong ubri block development officer ke jirang CNRD block lembat giwe haba jingkran kilapan pau balengba ke jingyo ya ke building ke bathamai kan senangwan ra shushu ya ke jingya bit ya biang jong ki senong githau ki bahap hapo ke CNRD block namar da ke jingyo ya ke office building kan senang penjana shushu ya ke jing trikam jong kinong tre ha ke office hakani kesengi laya sakilang ru ya kejing bu ya tiu mau rem da ki nong ilam senong jong senong ba pher kentup de ya ki self help group bat ki pajba jong te kathany that this project will be a successful project and I hope that everyone's cooperation will reach the target. So now on will start and will unveil the foundation stone. Thank you. Ki nong syakot sengobha haba jingkran kilong balada kamdon gaji trilang hapdeng ki nong tre kene office bat ki pajba rengkat bat ki nong ilam senong kamdon jingmut lada onte dag hingba ka hingsan ban penlong jeka trikam henry ka don kam gaji trilang na barok ilyang uba sos teno sotun MLA kathany bat Usri Raja Brahma MCS ubri project director ke DRDA Ribhoi district haba jingkran kilapan pau balada ki nong tre ha kene office kim kit khya ban poi tikna cha office kat kum ki kenta trikam bat balada kata ka jinge kran ka ba kasing kong gari kasing jaitu ban tre bat kasing thoding kan de ki jingker ki bat le yeng kandang beteng kene office tamai kam dadon jumon kumta kilabu da ke jingken tu ya ki nong tre ba kin sim khya khnang ba ki pajba nong wan don kam ro kin suk lada ki wan na jangai bat ha juga por gila kenturu ya ki pajba makin ai ke jing trilang bat kinong tri ha kene office bat kata ka sawan ra ya ke jing itanat bat karoi ka paru kan senang wan sang ne kathany kai office jong sena di block mentala bun snem arpo snem tam bat hadian arpo snem tam iyo ya ka office ka batmai hakaba kinhab hakaba kontraktor habat pendet kloi agwide bat kenika construction ya kenika building ke batmai naso bat penpau ya ke jingero kaburom ke bakrau ya honorable chief minister in charge CNRD block ya ka jingyo ich ngai ke jongki ya ka sarkar MDA ka ba la ai ke ni ka sanction nagbanta bachnai ka office ka batmai kat kum ka jingnon kam jong u video ki staff baro hagani ka office ka jirang constituency Kadeka constituency kaba ka sarkar MDA 1 at the time 2018 to 2023 kaba la shimkia nakabanta ka overall development
akan ke konsensi ke jungi ngatrai baru pia menjuri kata denum dai baru pia menjuri kata baka MDA 1 hak jingilam jong Sir Conrad K. Sangma beri Honorable Chief Minister jongi cibun ba ki development ngilayo but ngakwa ban kerpat ya pi baro iwe pe iwe kum kin nong ilam snong ka sorkar ka don kam ya ka jingi trailang jogi officers ka sorkar ka don kam ya ka jingi trailang jong ki nong ilam snong baro kum ju mangi kum ki nong mikmat kum ki MLA ngidon kami ya ka jinap jaga sorkar ka jingat relang ka sorkar ngidon kami ya ka jingat relang bagi officers as MLAs we need the teamwork of the officers without the hard work of the officers the aim and objectives of your representatives I don't think that it will succeed. We need strong teamwork. You don't come ya ka jingat relang. Te kunju you don't come ya biru ko penai ya ka jingat relang. Ka office jo video ka don't come ya ka jingat relang bati VCs ki fair ki chairman ki secretary ki rongbashnong ki secretary shnong ki fair. Ka office jo video and as a video of Jirang Siang Develop, Dr. Hajong also needs the cooperation of all the staff and all the headmen, secretary, the VC chairman, secretary, and all the concerned villages. Now this building will come out, a new building. This new building will come out for the office of BDO so that all the works can be completed at a very fast mode. As our PD have already informed of said that the office of the BDO Jirang Senadi block should be from 10 morning from Monday to Friday, 5. It is of no use if this new building will come out and staff will come here to the office for 2-3 days only. Our people needs you. The people of Jirang constituency needs you. Our headman, secretary, VC chairman, secretary, they need you, they need this office to complete the works. Dengan kerpa, ya kecil telang. Kini ke office ke Batumai, on sependep no kloy, but ingin skemba, lingba kini ke office ke Batumai. Ngin sanangla ban kintiu, ya kini ke dong ke thang ke jungi ke baham hak ke jingpet jikmi jong ke Jirang Siana block. Having a new block office is an effort, is a part of efforts by the government to create and upgrade infrastructure, particularly at the grassroots level. And CNRD block is one of the grassroots level institutions which in fact has direct access to the people, which is at the cutting edge level of implementation of various schemes, interacting with the people, and also to work in coordination with other line departments. So having a proper office, proper workspace is very important in a way that it will encourage BDO and attached staff to work hard in the coming days, and it should motivate them to work closely with other line departments and also to be more responsive and sensitized in dealing with public relations and dealing with public. Kumba habok minyak kumak tukam iwan lang tasine dengan aku belum ya bora
Penongkit kami, aku senang berbuat sini. Orang ini dan VC Chairman Secretary ru, kami koi fair atau besar ru, jadi staff of Jongi, Jirang Block, ini dan angkat atas ni. Ini dan apa inisiatif bersih na Director Sir, Senior Department, Sir Sisadu Sir, ini yo ni kan block bertumai, sen. Your infrastructure is a very important bit part of the any administrative functioning. The bringing on the atmosphere environment in the office, but trekam ha. The try performance zone julong komedi. Then come over sanitation, come over ventilation space, walking space. Come tamili peda on na jangai mo. Then come in the chaba. Then come in park kali mo chong. Then i come beri do for orang dan come in talk still. Iteng umiola mo menyo paksada menyo electable untuk apa application tu. Sedang untuk office ni lah. Nanti muncul video muslim ni ko jingge ba jingmo. Ke block jungi apa muslim day was in 1958, the oldest block, one of the oldest block in the Chikot Riboy block muncul. Sementara dan block still layak dengan block automat. Atre siniru layak ni. Jingong jangan di pelajaran infrastructure for development di pindang kam lu tahi na kamtam le na kapat ya boro staff jungi building the asset awan di pangjong bi pin tre hok mo pin penyak kam pin telun state kan de pin telun state nu mo ka jingong jang aku senior officer jong bi ga de project director kuma monitoring officer na kwa efisia pin tre hok na pesni mingkong sepuluh je, hadu Friday, Sunday kan, untuk menpet. Ini kalau kumpulan Black Monday go office menjumpai hadu kalau je bawa na jangan ngite. Kalau sekarang IEV Saturday Sunday asnya STV, Monday filman pe menterhak hadu Friday, dia kata. Sesini rupin wan terhak ni orang bomba, orang kendang wan jangan bawa menuai tali lah pinut untuk pisasan spa si hajar kan jadi umur kondo officer untuk staff like pai dia untuk bumjulong kam hidup no pin kam tam le nong rap nong kondong dengan apa sistem kumba officer tu nak kuat efisien menteri stong man kumno pintiu ni tiga rural development sistem yang sistem ini kemudian officer mukanaru ni sistem lah teri kam tam nong kondong rural development ni hentri kam social worker social worker bude lagi missionary mode ke tu missionary betul ma Pak ini kepada contoh kan mari pada sini tu ini nak yo semua duit tang tidak bilang yo saya ini dengan sungin ai kembali pagi sore melihat apa thapti ini yo di kumpul saya ini tentang nabur di development hari kasar provision juniru kasrok ini yo kasar provision ini yo tentang blok kompleks ini yo kendang rubun di batang wan mentang lari ekran di yang ni lari baru kan ekran di siru keselah lagi akan di center mentang kesewan di solar panel hakini di sub center ru kila akan kafun kidang bon lagi upgradation kalian ki mentang di subdivision di implement pakai standard kompleks melong ni project director ni kaman lah yang ni administration kamjan sikit baik dapat kamjan sikit baik kalau kan kajing ai syakri ke khamsu Dina khamsu berkawan kalau khamsu dari trade khamha pada development bukan khamsted. Dan ini yang cukup dulu dipisahkan dengan di kaman kajian di office ini ingat bah kemudian mana kan kajian kan khamha isu atas kaman jiwan kani yang integrated complex ketika kita mengkhiara integrated complex apa dan hal ini cakap besuk ya apa berbagai services punya ini kaman lecture yang semua shorum sini हमने फिल्म परफेक्ट करना रहा या का चिकन सूप हार्मनी आई बिजन शक्ति केवल तंगी किंतु नी सिलिसियन रिशिबोन ऑल दस या करेगा ब्लॉक पतंजलि सबसे lagi bagilah sedang menteri ya ka kani kalau terkedak bantu ya mau nombrim mentang sini bab nakajintri sistem yang lep dan burung iba kani ke western boy dan baru suki ke nangkiu syakmat basapram melakukan bau di project BD Joni, project director Banglai ba sane ki surok ki singki chwa gunno holong menta di bagala holong menta di dangwat namtena western border bar bat ki ongru
Oh, di ilu ketika modul di college kala yen dari di kerpat bahkan sedang no. Kini kemud iwan urlong lomba kajin tri tong jong nong kerpat jong ini urlong nilai dengan ai kenang kuburom ini tong ya thapti dah wajam berputar di sana. Telepon ambil urlong bah ini baru iwan ja urlong nak kajin tri tong negeri bagi community banana sekat bagi hakim berstang ya modern degree college bagi petar kemak kandung senang kaba itmai kalau bang kasar bagi nohikai nawai dijaka kinwan kena pule bagi dijaka kinwan pule sana bat kandung sisa kajin kerku jadi pai bat nong senang jong kene ka western boy bat kumje ki ba wan pule labar sana tekum kandung ni sibun ngakit bok yang yang di block office ngak ai kumlei ke pangju staff bagi trace tom kumaran pau dari project director ba kipat ba nong snong i ramba snong ki wan apa ke block office daga jintmu ban benda yang ikam dari staff pada kim boy ya bor bok biang kamut kalau ngajintu tong ya di ramba snong na baik kali ban motor bawan na jangai kepat bagi staff ki trace tom rengkat dari dalam jadi video dan belum ini